Tubaha ikaze bakunze acu makuru atandukanye agezweho azindutse ku mutekano, politiki na diplomasi. Turi mu gitondo cya kare cy'itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, ubwo tugiye kwinjira imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Tubabwire ko abarwanyi ba FARDC bagerageje kongera kwisubiza icyo bikomeye birimo Rurambo birutse kwamburwa na AFC M23, bakubiswe inshuro na AFC M23. Kugeza ubu amakuru ari kwemeza ko mu gitondo cyo kuri tariki abasirikare ba Koaliso ya FARDC biganjemo abarundi ndetse n'abasirikare b'igisirikare cya Kongo FARDC babyutse bagaba igitero gikomeye kuri AFC M23 bitwikiriye ijoro mu rukerera rwo kuri tariki. Bibaye mu gihe biri kwemezwa ko abasirikare ba AFC M23 ku itariki ya 30 bafashe agace ka Rurambo kari hafi ya teritwari ya Uvira. Amafoto n'amavideo yagaragaje abasirikare b'abarundi n'abasirikare ba FARDC bahunga basohoka Rurambo nyuma kwamburwa aka gace na AFC M23. Biri kwemezwa ko hari ibikoresho byinshi bikomeye by'igisirikare cy'abarundi na FARDC ibyo cyakibona AFC M23 mu gitondo cyo kuri tariki. Abasirikare ba Koaliso bari bashaka kongera kubahoza ndetse bikemezwa ko hari kampa gisirikare ikomeye y'abarundi yashakiwe na AFC M23. Yose ibitero bikomeye byongeye gutuma AFC M23 ishusho bikanisha kwa risosa FARDC. Kugeza ubu biri kwemezwa ko abasirikare benshi bari hagati ya 30 bagiye kubyuka bacakirwa na AFC M23. Byagenze bite? Tugiye kwinjira mwifatwa ry'agace ka Rurambo kari hafi ya teritwari ya Uvira. Benshi bari kwemeza ko ibice bimwe biri muri teritwari ya Uvira kafashwe na AFC M23. Icyo bivuze ndetse kugeza n'icyo bivuze mu bice bikomeye birimo teritwari ya Uvira igenzurwa na FARDC n'ibindi bice bikomeye. Kugeza ubu biri kwemezwa ko bishobora gucakirwa na AFC M23. Ibi byose turaje tubivuge none kandi ndakubwira ko ubuyobozi bwa AFC M23 bwongeye gutanga ubutumwa bukomeye kuri MONUSCO nyuma yo kwibasira AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko ihuriro rya AFC M23 ryasabye Loni ibintu bine no gufatira ibihano ubuyobozi bwa AFC M23. Ese ni igice gikomeye cyongeye gusabwa. Kugeza ubu MONUSCO yasabwe na AFC M23. Ese bivuze ki ku mutekano w'abaturage batuye mu burasirazuba bwa Kongo n'intambara yatangajwe ndetse itangizwa na AFC M23? Ibi byose turaje tubivuge none kandi ndakubwira ku makuru akomeye yongeye kugaruka ku biganiro bikomeye byahuje u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kugeza n'amasezerano yasinywe hagati ya Kigali na Kinshasa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo yavuze kuri AFC M23 n'amakuru y'ubusesenguzi ari kugaragaza inzira y'amahoro niba koko kugeza ubu izazana amahoro ku butaka bwa Kongo cyangwa ari umutego ukomeye. Turongera kwifashisha amagambo akomeye yatangajwe na Bobi Kabanda Kazadi wongeye gutangaza byinshi ku mpaka y'ibibazo ziri hagati ya Kinshasa n'ubutegetsi bwa AFC M23. Ibi byose turaje tubivuge none kandi ndikugezaho raporo zikomeye z'ubusesenguzi zongeye kugaragaza ko ikiritwa drone ibyogajuru ry'intambara z'ikoranabuhanga biri kumvikana bice bikomeye bya Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu bidateje inkeke ku buryo bukomeye. Ni laboratoire iri kwibaza niba kugeza ubu Kivu y'Amajyepfo yamaze kugirwa laboratoire y'intambara za Afurika n'ibikorwa bikomeye by'ikoranabuhanga n'ibikorwa bikomeye bya gisirikare bya FARDC. Kugeza ubu n'abafatanyabikorwa babo biri kwengerwa kurondwa muri iki gice. Mwabyumvishe ko tujya kwinjira mu nkuru zikomeye ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka turenge turabatumiye muze niba uri mushya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video ukore ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza kwa 5 muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze. Rugeze mu mahina
kugeza kano kanya ubutegetsi bwa Kinshasa bufite ubwoba bukomeye ko 23 intare za Sarambwe bamaze guhinduka leta burundu nk'uko raporo ya UN imaze iminsi bigaragaza hashingiwe ku bikorwa byinshi n'iperereza rimaze iminsi rikorwa nyuma y'uko Kinshasa yohereje abofisiye kugenzura Gahenge mu bice bitandukanye bigenzurwa n'abarwanyi bageze Goma bahekejwe n'umuryango w'abibumbye nyuma y'uko bisabwe na Ivan de Père uyoboye uyu muryango mu butumwa bwa UN, ariko nanone bakagenzura ibikorwa bikomeye birimo na Gahenge kagomba kuzakurikizwa, ariko ako Gahenge kashizweho nande gakurikizwa nabande mu gihe urugamba rukomeje gukomera. Abarurwana bo biyita leta, ubwo ndavuga abarwanyi ba 23 hakurikijwe ibikorwa byamaze gukorwaho iperereza nyuma y'inyandiko nyinshi zongeye gusohorwa zigaragaza uburyo ki aba barwanyi bakomeje gukaba nyuma y'uko barahiye ko batazigera barambika imbonda hasi ngo bave mu bikorwa bikomeye cyane bamaze gutangiza, ndetse bakomeje kubarizwamo byo guhahaza ndetse no kushweragiza ubutegetsi bwa Kinshasa babohora ibice bitandukanye ndetse n'ibyo bice bitandukanye ndetse n'ibyo barimo bakabakomeje gukomeza kubikaza ndetse no gukaza umutekano mu buryo budasanzwe, ku buryo urugamba rwose rwatangijwe na Kinshasa mu cyitwa icyo bita iminsi 30 zo kuba bagaruje uduce dutandukanye tuzabafasha kubona urugamba rukomeye rwo kugaruza ibice byose byamaze gufatwa n'umwanzi nguko bigomba gusubira mu maboko ya Kinshasa, ariko bikaba byaranze. Ubu ngubu urugamba noneho n'imbere nge mu buryo bukomeye. Inyandiko mbese iravuga iki? Reka tuze tuyigaruke maze ubundi tugwa amakuru ingenzi kandi akomeye kuri iyi ngingo. Ariko nanone ku rundi ruhande murabizi neza ko imyiteguro y'urugamba mu bice bivikarimi ndetse na Baraka ikomeje kugwira mu buryo budasanzwe, ariko Kinshasa ibangamiye n'ikintu gikomeye guturuka ko abasirikare kwiyongeye ku rwego rudasanzwe mu gihe imirwano karundura imaze iminsi yumvikana mu bice by'iminembwe hahamuye bikomeye cyane abasirikare ba coalition nyuma y'uko bagurukanwe bikomeye na 23 n'abasirikare batwirwaneho nyuma yo gucakira ibice bya Prezero bakabavana Gipupu aho imirwano ari maze iminsi ibintu mu buryo bukomeye. Ubu ngubu urugamba rusa nk'urwananiranye burundu. Ese habura iki nyuma y'uko Kinshasa yakiriye intwaro zidasanzwe, ibyo gukoresha amadrone ndetse no gufunga ikirere byaba ari ubumenyi buke cyangwa urugamba rwarananiranye? Reka tuze tubisesengure maze ubundi tubikubwire. Ariko si ubundi Donald Trump wumvikanisha neza ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo yarangiye abashatse kuvuga iki? Byaba byarabaye ibyo benshi bari biteze ko Kongo n'ubundi uko byagenda kose abazayicamo kabiri ari bo bita ko bayirwanira. Ni inyandiko nini cyane yongeye gusorwa ndetse nagaragaza neza uburyo ki amakimbirane aba hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo, ariko nanone kandi yivanzwemo n'amahanga kugeza ubu bikayoborwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari amabanga yahishwe menshi cyane benshi batigeze bamenya, ari nayo ari guteza uruntu mu kudasobanukirwa neza y'intambara yerekeza. Reka tuze tubisesengure tubikubwire muri amakuru akomeye kandi atandukanye tugiye kugaruka ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze mwese, aha ni ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa nk'uko bisanzwe. Tuba tugaruka mu makuru akomeye cyane ku mutekano politiki ndetse na diplomasi. Ibuka gukanda like ndetse na subscribe maze ubundi dukomezanye neza muri update ndetse n'amakuru yihutirwa cyane dukomeje gutegura gatanu ku kandi. Nkuko twabitangiye, urugamba ku butaka bwa Kongo rugeze mu mahina ndetse rugeze wandabaga nkuko benshi badatinya kubivuga, kubera ko urugamba rwamaze kuba imbere nge mu buryo bukomeye. Ariko aho rugeze ni hahandi avuga ngo umwana ariye nyina ntiyumve, kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwakiriye indi raporo karahabutaka noneho yakozwe n'impuguke kandi ziri gucukumbura bikomeye zifatanyije n'abasirikari bakuru barizwa mu gisirikare cya Kongo FARDC batanzwe na Gisekedi ndetse na Ministeri y'Ingabo ikabyemeza, maze aba bakajya mu perereza karundura bagamije ariko kwerekana neza ko ngo 23 intare za Sarambwe ngo bubahiriza Gahenge mu burasirazuba bwa Kongo, aho imirwano yamaze guhagarikwa bice mu biganiro bagiye bagirana n'ubutegetsi ndetse bigashigikirwa n'amahanga. Ariko ibiganiro byerekezaga ku kuba imirwano igomba guhagara mu bice bitandukanye, ariko ibintu byigeze biba kuko ibitero bikomeye byakomeje kwiyongera mu bice bitandukanye birimo mu Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Epfo, bigendanye nuko ubutegetsi butigeze bwemera neza ko abarwanyi bagira agace bagenzura hashingiye ku ngingo nyinshi. Ubutegetsi bwemeza neza ko ngo bashigikira umwanzi wagabye ibitero bikomeye cyane mu butegetsi bwabo ndetse ngashaka gutwara igihugu cyabo. Ariko ibi byamaze kuba 100% kuko raporo yatanzwe igaragaza neza ko bamaze guhinduka leta ngikomeye ndetse bakomeje no gukora ibikorwa remezo bigaragaza neza ko icyo biti cyuka kivugwa n'ubutegetsi kuko bazavunwa mu bice bitandukanye. Ibyo rwose ngo basubiza amerwe musaho kuko 23 bigaragara neza ko yamaze kurya karungu mu buryo bukomeye itanateganya
na rimwe kuzigera yimuka habe na santimetero imwe ngo iyi hare maze yihe ubutegetsi, kuko bigaragazwa n'ibikorwa byinshi bagiye babarizwamo birimo byuko hari bice bagiye barekura hashingiye ku mutekano, ndetse n'ibikorwa byinshi byagiye bigaragara neza ko ngo bibangamiye Burundi birimo ibyo muri Kivu y'Epfo. Impuguke zigasobanura ndetse zikanasesengura neza ko uhashingiye ku kuba ari igitutu gikomeye cyane bashizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ko n'Uburundi bwari bubangamiye mu buryo bukomeye. Ibi ngo bikaba byari kuzateza imvururu mu buryo bwa nyabwo, ari naho havuye impamvu ikomeye yo gukora abasirikare Uvira, bikarangira bavuye no muri Plaine de la Ruzizi kugira ngo batange neza icyo bita umwitangirizwa ushobora gutuma umutekano wabo ugenda neza, Uburundi nabwo butabangamiwe ngo bure butanga ibirego bikomeye byuko ngo bateye icyugazi gikomeye, ndetse ngo impungenge z'umutekano muke muri abaturage baramaze iminsi bari kugenzura. Benshi bavuga neza ko ibari ibikorwa bikomeye byatumye ubutegetsi bubona neza ko ngo hari ingingo ifatika yazatuma ibitaro byabo biba binini, ariko yose yarayoyotse nyuma y'uko abarwanyi ngo bakajije umurego mu gucunga umutekano ndetse no kugira imbaraga zidasanzwe mu kubona ibikoresho bigezweho, kandi ibi bagiye babifashwamo n'ibihugu bitandukanye birimo ibyuko na Ukraine ishobora kuba ifite uruhare rukomeye cyane mu bijyanye n'iyi ntambara nk'uko izi mpuguke zibivuga, ariko ntizerure neza uko izo ntwaro ndetse n'ibikoresho bikomeye bihagera mu gihe ibindi bihugu byari byarakomeje gushinja u Rwanda ko arirwo rufashe umutwe wa M23 bakagendera mu cyiciro gikomeye cyane cy'uko ubutegetsi koko bwagiye bubigaragaza kenshi, ndetse n'u Rwanda rukabihanirwa mu buryo bukomeye mu bihano bica muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashingiye ku masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Amerika. Ibi byose byateje imvuru ndetse n'impagarara zikomeye zigaragaza neza ko aya makimbirane kuba adafite iherezo nabyo ari ingingo ikomeza kuzagirwaho impaka. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwakira ko raporo zikomeye zose zituruka mu bice bigenzurwa na M23 hagiye hagaragazwa impamvu zikomeye zishobora gutuma abarwanyi batazigera na rimwe bashiguka, yewe kabone n'ubwo hakoreshwa imbaraga zingana iki, kandi ibi ngo bitizwa umuriri mu buryo bukomeye n'uburyo ki ngo bakomeje kubaka mu bidasanzwe hashingiye ku mpamvu zikomeye z'uko ibice bafashe bikungahaye ku kubona amafaranga y'agatangaza aturuka mu buye gaciro acukurwa mu bice bitandukanye. Ubu M23 ibice igenzurwa bibarirwa mu birometero 40 byagiye ngo bigaragazwa nk'ibice by'ingenzi cyane ubutegetsi nabwo bwari bukuragamo agatubutse, ariko kuba bwarafashwe n'inyeshamba zari zinyoteye kwiyubaka ndetse no kuba ari abantu ngo badasanzwe bagomba kumvwa n'abaturage. Ibi byatanze impamvu ikomeye cyane igaragaza neza ko none nta kabuza bazagira imbaraga zirenze uko zari zimeze kuva kera, kuko aribwo igisirikare cyabo kikiyubaka. Kugeza kano kanya M23 intare za Sarambwe nibo basirikare bonyine bari kurwana mu buryo bukomeye, bagaragaza neza ngakababaro kabo kutumvwa ndetse ngo no kudashigikirwa ngo bishobora kugaragazwa ngo mu magambo, ariko mu bikorwa barayishigikira mu buryo budasanzwe, ku buryo na n'ubu byateye urujijo mu buryo bukomeye. Kinshasa ikabikomerwa icyumviza raporo zikomeye zigaruka ku kuba baramaze guhinduka leta mu buryo bw'ibanga rikomeye, kandi ibi bakaba bizi kuba M23 yemera ko kuba leta ari ikintu cyoroshe cyane. Ibi nabyo ni biri mu bikanga Kinshasa ikagaragazwa nk'ikintu cy'intege nke yamaze kongera kwimika, ibyo benshi badatinya kuvuga neza ko noneho aho bigeze bizageraho Kinshasa ikemera kurambika intwaro hasi ikumvikana n'abo barwanyi ngo mu buryo bwitwa federalism. Iyi raporo ikomeza kugaruka ku bibazo bikomeye ubutegetsi bwagiye buhura nabwo birimo ibyo kubangamirwa ndetse no kwinjira mu buryo bworoshe mu bice bagenzura hakoreshejwe imbaraga zose za gisirikare zibaho ndetse n'izitabaho ubutegetsi butira handi kuba amahanga atazongera gupfa kwivanga mu ntambara hoherezwa ingabo, ahubwo ko hasigaye hakoreshwa ibitekerezo hagamijwe kwerekana neza ngo uburyo cy'ubutegetsi bwamaze gutsindwa kuba Gisekedi nta mbaraga n'imwe afite kugeza ubuzima bushyigikiye atari kwishingikiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nazo ziri mu byago bikomeye. Ibi nabyo ngo bigahinduka indi ngingo nshya yo kuganirwaho. Ariko nanone ku rundi ruhande muri Kivu y'Epfo ho ibintu birakomeza ko bicika mu buryo bukomeye. Ninde wateye ingabo mu bitugu abarwanyi ba MRDP twirwaneho bikarangira koko bongeye gukura kwa Russia mu bice bikomeye bamaze igihe kinini barigaruriye birimo nka Poezero, Gipupu ndetse naho bita Rwitsa nkuko. Nibikorwa byagiye byigaragaza nk'ibidasanzwe byanateye ubwoba bikomeye ndetse bigatetiza kwa Russia nyuma yo kwashira imbaraga z'agatangaza ndetse n'abasirikare benshi bari bagiye baturuka mu bindi byama bitandukanye, ariko ubutegetsi bwagiye noneho bukoresha izindi imbaraga zirimo n'izo gucengera mu buryo budasanzwe hakoreshejwe drone ndetse n'indege z'intambara, ariko ibi byose biranga bipfa ubusa. Ariko kugeza aka kanya abarwanyi bakaba barimo kwegera ibice birimo za Kareme ndetse naho bita Baraka, bakanavugwa neza ko mu bice bya Makobora abarwanyi bamaze kwacengera mu buryo budasanzwe, ibyatumye abasirikare benshi
barimo abarundi abasirikare ba FARDC batangira guturuka ubutitsa ibikaba ikibazo gikomeye cyongeye gukomerera Kinshasa muri uru rugamba irimo kurwana mu buryo budasanzwe. Ni nyuma ya diplomasi agatangaza ngo zigomba kongera kwisubiza agaciro nyuma y'uko ngo bakomeze gukwizwa imishwaro ibikoresho byagiye binyagizwa mu bice bitandukanye bigafatwa n'abarwanyi ngo byabaye indi turufu nshya yo kongera kwerekana izindi mbaraga zidasanzwe mu mirwane ndetse na taktike z'urugamba nshya zigomba gukurikizwa. Ubutegetsi bwa Kinshasa buri gihe bivugwa neza ko bushinjwa kuba abasirikare babwo bose barahindutse ngo abateka mutwe bakataraboneka kuko ngo ibikoresho byose bigurwa mu mahanga iyo bigejejwe imbere ku rugamba bitangira kugurishwa mu buryo bw'ibanga rikomeye ndetse bigahabwa abarwanyi bivugwa neza ko bari ku ruhande rw'abahanganye. Uburyo binjirirwa n'uburyo kinga ibikoresho bigishyirwa ku isoko ibindi ngo bikanyirizwa n'igisirikare cy'u Burundi nacyo kibyifashisha mu buryo bwo kuzirwanaho bitewe nuko bagaragazwa neza ngo nk'igisirikare ngo cyakomeje kumungwa no kuba kitagira ibikoresho. Ibi byatumye urugamba rukomera ndetse ibintu bihindura isura. Iyo hatekerejwe neza impamvu nyamukuru z'ibikorwa bya gisirikare ndetse nuko bizagenda bigaragazwa neza ko u Burundi bwo bwamaze kubona gace keza ko kuba ngo bagiye kwifatira gahanga ubutegetsi bwa Kinshasa babuhesha ko barwanana iyo ngo urugamba ruhinanye birukanka n'ibikoresho bakabirigesa aho kugira ngo babirwanishe birangire ngo batabaye ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byagiye bikora uruntu ndetse byanavuyemo n'imvururu zikomeye zabayemo kurasana gukomeye mu minsi ibiri ishize aho bita Makobora hazizwa abasirikari barenga 6 bivugwa neza ko ngo bari bamaze kurigisa intwaro zirimo zikomeye harimo n'amadrona enga 6 mu mabagisi arenga 12 bivugwa neza ko buri burengero mu buryo butigeze busobanuka. Benshi bavuga neza ko ibi byafashwe nk'ubugambanyi bukomeye giseke dakorerwa kuko mare munina afite ibikoresho karundura ndetse n'inama za gisirikare ahabwa n'abacancuro ngo byagakwiye kuba byaramugejeje ku ntsinzi ariko kano kanya byabaye intsinzwe y'agatangaza ikomeza kugaragazwa nk'yabaye idasanzwe mu buryo budasanzwe. Mu perereza rikomeye rimaze iminsi rikorwa ryagiye rigaragaza neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiye bukora uko bishoboye kose ngo bubone neza intsinzi ku rugamba ariko ibintu birayoberana nyuma y'uko special forces zose zivugwa neza ko zibarizwa mu gisirikare cya FARDC zagiye zishijwe imbere ku rugamba ndetse hakaprikwa n'indi tekatike y'urugamba yatari isanzwe nyuma y'uko hatojwe abasirikare barenga 100,000 barafite gahunda ikomeye yo kongera kugaruza agaciro kadasanzwe ngo ku butegetsi ngo bwari bumaze iminsi bwicaraho ndetse ngo aka gaciro kari karaba gashingiye ku bikorwa byinshi ndetse na taktike z'urugamba zifite intego zikomeye zo kongera guhaza ndetse no guhamura ubutegetsi ngo buvugwa neza ko rubwa 23. Gusa ibi byanze gukora kuko abasirikare bari gutozwa bivugwa neza ko ngo batari kuba bajyana n'abasirikare basanzwe bo batigeze bamenya neza ko ngo barwana n'inyeshyamba kahubwo ngo babonye abasirikare badasanzwe kuri tekanike z'urugamba zo kucengera ndetse no kumenya ko urugamba rumeze kuba bazi neza uburyo bwiza bwo gufunga ikirere ndetse no kuba hatagira ugicengera bishingiye ko kubanze babo ngo babaga bazi neza ngo aho bihishe bitewe no kumenyera ibice barwaniragamo. Ibi nabyo nanone birongera gushyiramo igitutu gikomeye kuri leta ko uru rugamba rukomeza kuba imberenge mu buryo bukomeye hashingiye ku mpuzandengo z'ibikorwa byinshi bagiye bagaragaramo ariko ibikorwa bidasanzwe bikabibi. Icyambere nuko ngo uru rugamba ruba rushingiye noneho ku bindi bikorwa bidasanzwe bya gisirikare bishingiye noneho kubanza gucengera ukamenya neza uko umwanzi ahagaze bityo ukamukubita ntacyo wikanga. Mu bikorwa bidasanzwe byinshi bya gisirikare bagiye babarizwamo muri make Kinshasa yagiye igorwa bikomeye cyane no kuba yakwinjirira ndetse ikanakubita geruye abasirikare ba 23 na naka kanya bikaba ariko bikiri urugamba rukaba rwarakomereje kuri urwo rwego kandi ngo iyi stage kabikomeye cyane mu bice bya Makobora ndetse ukagenda ukagera Baraka ndetse na Karemi. Muri make gupangira urugamba biracyari ingorabahizi mu buryo bukomeye kuba umwuka mu gisirikare no guhuza bikiri ingorabahizi biteza ngo icyugazi gikomeye kigaragara neza ko kumenya ko iyi ntambara ishobora kuzarangira neza nabyo bikiri ingingo yo kongera kuvugwaho bwa kabiri. 23 intare za Sarambwe baracyari bamwe mu basirikare bakomeye bashobora kuzakoreshwa mu buryo budasanzwe bikarangira ngo urugamba noneho rw'injyana muntu rwongera gufata ibice bikomeye byenda gusatira ahubwo ibice birimo za Baraka ngo narwo rukomeza kuba imberenge mu buryo bukomeye nyuma yo gucunga icyo bita inkengero zabo ndetse no gukaza umutekano ku buryo batapfa kongera kwinjirirwa. Ibiracyari ingorabahizi kuri Kinshasa itaza aho yahera urugamba hakurikijwe uburyo cyakomeje kuranizwa mu buryo bukomeye. Ariko nanone indi raporo ikomeye iragaragaza neza
neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwumiwe ndetse hakomerwa abasirikare ndetse n'abandi bayobozi bakuru bari bizeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi minsi bashobora kuzabakorera umuti bakagaragaza ikibazo cyabo. Gusa batungurwa n'uburyo ki Donald J. Trump yemeza neza ko ngo yamaze kurangiza intambara ngo hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwiteze ko ngo u Rwanda rwakomeza gushirwa mu majwi havuga uburyo ki ngo rwagabye ibitero ku butaka bwa Kongo, ariko bikaba bitagikorwa hashingiye ku kuba baramaze no kubambura icyo bita agaciro kariko kose kerekana neza ko intambara ngo ari bo kugeza ubu ngo bayirwana. Byagiye bigaragazwa na raporo zitandukanye, ariko bikitswa bikomeye n'uburyo ki ibitero bikomeye cyane ndetse na operasiyo zikomeye za gisirikare zikomeza kuba nyinshi cyane, ibitero bigakazwa muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru, ariko Amerika iti twamaze kurangiza intambara. Ntihumvikana uburyo ki abarwanyi ba M23 bari baramaze gushirwa kuri blacklist, bigaragaza neza ko ngari bazasiba ku rutonde rw'abakomeza kuba ngo barateje umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ngo bakidegembya, ariko ubutegetsi bwa Amerika bwo bukumva ko intambara yarangiye mu buryo ubutigeze busobanuka. Gisekedi n'abambari be ntibasesengura neza impamvu nyamukuru bumva neza ko bangamiwe n'iki kintu cyakomeje kuba ingorabahizi mu buryo bukomeye, aho badasesengurwa impamvu nyamukuru zerekana neza ko intambara yabararangijwe, abayirangije ndetse n'impamvu bavuga ko bayirangije kandi gikomeje mu bice byose bishoboka biri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi. Ibi bikora uruntu ndetse no kutumva neza impamvu nyamukuru z'ibikorwa byinshi bya gisirikare, birimo iby'uko ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze bunasobanukirwa neza ko abashobora kuba bagambanira ubutegetsi banashaka ko iyi Leta ya Kongo itazigera ibaho, ngara abanyamahanga bahawe amahirwe yo kuba ngo bayobora ndetse bakanategeka bimwe mu bikorwa byinshi bazwa kuri ubutaka hagamijwe kugira ngo M23 itahabarizwa be na gato. Gusa ntibari baza bayishigikiye uburyo cyagize imbaraga n'uburyo kinoneho kano kanya kuyobora kwayo ndetse no gucengera byakomeje kuba iby'ingenzi cyane, haba mu kumenya amakuru y'ubutasi ndetse n'ay'ingenzi, kumenya politike y'ingenzi ishobora gutuma ibana neza n'amahanga, taba Leta yemewe ariko ifite abarepresentative kandi bakomeye bashobora kuba berekana neza ko izi ngingo zose zimeze muri iyi minsi. Ntabwo byumvikana neza uburyo cy'ubutegetsi na naka kanya butari bwamenya neza ingingo z'ingenzi za mbere zishobora kuvugwaho n'ibikorwa bya mbere by'ingenzi ibishobora gutuma ibintu bikomeza gukomera muri iyi minsi. Si ibyo gusa, iyi ni ingingo ikomeye y'urugamba rugaruka ku butaka bwa Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko rugasesengura byinshi mu bimaze iminsi bigarukwaho, ariko noneho tukibanda ku rugamba rukomeye rwananiye bikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa na coalition bafatanya mu kugerageza gukora abarwanyi ba MLDP twirwa n'abafatanya na M23 muri ya misozi hanamye yiswe Minembwe. Imaze iminsi yarabaye akasa mutwe ndetse yarajegeze bikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa bwari buzi ko ngo buzayicakira mu minsi itarenze 15 mu kwashora imbaraga n'ibikoresho karundura kandi mu gushigikirwa kose n'amahanga, ku buryo barwanya ivumbi rigatumuka, intabaza n'izindi mpuruza zatanzwe n'ubutegetsi bw'abarwanyi ba MLDP twirwana na M23 byose byanze kumvwa. Ariko kugeza ubu abarundi ndetse n'abasirikare ba FARDC barareye uko arika mu buryo bukaze, kuko bamaze gukurwa mu duce tw'ingenzi turimo Pueze, Gipupu ndetse n'uduce twitwa Birarumbiri, ku buryo aka kanya ahatawi wari ahantu h'ingenzi cyane hafatwa nka strategy ya mbere y'urugamba, aho na gace ka kari gufatwa nk'icyo bita position y'urugamba ya nyuma ishobora ngo kongera kubyutsa ikibatsi gishobora gutuma ngo abarwanyi bongera gukubitana n'ibyago bikomeye muri utu duce. Ubu harangamiwe ni teritwari ya Fizi yose igomba kugaruzwa, ubundi bakajya mu marembo ya Uvira, agace k'ingenzi cyane n'ubundi kamaze igiye kumvikanisha ko ubutegetsi bwa Kinshasa bugikomeye. Aka kakaba n'agace nanone Uburundi bufata nk'ako gacunze umutekano wabwo, ariko nabwo bukaba bufite ubwoba mu buryo bukaze cyane. Uru rugamba neturwinjiramo uraza komerwa mu buryo bukomeye, ariko reka tubanze duhere kuri aya magambo agaragaza uburyo ki urugamba rwari akaba yaragarutsweho na Colonel Rugabo usanzwe avugira MLDP twirwaneho, akanagaragaza n'ibibera mu bice by'Iminembwe bimaze igihe kinini byiyumvikanisha ko urugamba rwabaye imberenge mu buryo bukaze. Aragira ati Kedi ntabwo rwa rugamba rworoshe, nukuvuga uretse gusa no kuri Pueze, no kuvuga ngo urugamba rwose rw'umunsi duhaguruka mu duhoko twerekeza muri Mikenge rwa rugamba rukomeye, yuko nukuvuga ngo kuva mu duhoko ukagera Birarumbiri dushobora kuba twarasenye position z'abarundi na FARDC zirenga 20, nukuvuga ngo zari position buri musozi wose ucukuyeho indaki, communication izo kurwaniramo. Nukuvuga ngo ntabwo byari byoroshe kugira ngo dukure abantu muri iyo myobo yose shorari ku munsi umwe tubageze Birarumbiri. Irindi rya kabiri gusubira kuva muri
ukagenda urundi rugenzi rwerekeza kuri Poezero nabwo ntabwo ari ahantu hatoya daboro na ahantu harimo dushamba harimo dutopu twinshi utwo twose twarimo position kandi zari zakabwe n'abasirikari b'abarundi badashaka kuvamo bahe barasa imbunda zikomeye ariko kubera kuko zasaga yuko tugomba kwigeza yuri mwanzi byatumye turega gatuza umwanzi tumwigizayo byari bikomeye ntabwo twabihakana ariko nibya bindi bavuga ngo byari bikomeye ariko byari bikwiriye kuko dutegerezwa kubakura hariya kugira ngo abaturage bacu baje mu mutekano bigoye rwose yuko na operation busanzwe nta n'ubwo iyo operation twayikoze ku manywa yuko yakozwe mu ijoro twarasaga umwanzi ijoro ryose twatangiye saa 2 z'ijoro kugeza saa 8 n'igice dufashe Poezero nukuvuga ngo ntabwo twigeze turwana ku manywa nubwo bari bafite abayibu n'ibindi byose ariko hariya twafite abana bahavuka bari bazinzira yose bari baza hari igiti hari umwobo barashe umwanzi kuko bikwiriye kandi bishimishije ivyo bikoresho sinakubwira yuko dushobora kumenya ibikoresho twahafatiye yuko tukirimo dupakuwa kugeza ubu nyine nukuvuga ngo ntaco babashije guhungana gutangira muri mikenke turacari ko duseha twasanze amora nishi n'ibindi bagiye bahamba ahantu turimo tugenda tu discovering aho babihambye n'ibindi byinshi tutaramenya aho biri nanone muri Bisankuku birarunze nukuvuga ngo amasasu ibikoresho bya ibi nibyo duhora tubwira abantu tubabwira kuko twebwe nta handi umuntu udusupplyinga ibikoresho bya gisirikare ari Kisekedi imbunda nishi ziremereye zirimo za 12 za machine gun harimo za drone zafatiwe aho ngaho buno drone bwa kamikaze harimo ibintu byinshi byo kurya n'ibindi byose bizafatiwe ku rugamba wakubwira sinshobora kubibara ariko ni byinshi kugeza kuri Poezero rero icyo twavuga ni urugamba rutari rworoshe ariko twarugize mu insinzi kandi umwanzi arakubitika bihagije mu buryo kugeza none ndatekereza ko ushobora kubuha wumva mu audio yabo barimo bayarira uko zabagendeye no kuvuga ngo bakubiswe n'inkuba cyangwa bakubiswe n'inkoni batari bategereje kubwira sinshobora kubibara ariko ni byinshi kugeza kuri Poezero rero icyo twavuga ni urugamba rutari rworoshe ariko twarugize mu insinzi kandi umwanzi arakubitika bihagije mu buryo kugeza none ndatekereza ko ushobora kubuha wumva mu audio yabo barimo bayarira uko zabagendeye no kuvuga ngo bakubiswe n'inkuba cyangwa bakubiswe n'inkoni batari bategereje